U Aleksincu je pokrenuta inicijativa za osnivanje kluba novinara opština Aleksinac i Sokobanja, a tim povodom održan je i prvi inicijalni sastanak. O čemu je bilo reči na sastanku, pogledajte u prilogu koji je pripremio naš dopisnik iz Aleksinca, Dušan Stevanović. U Aleksincu je održan inicijativni sastanak za formiranje kluba novinara opština Aleksinac i Sokobanja, koji će raditi pod okriljem Udruženja novinara Srbije. Na sastanku su bili prisutni skoro svi medijski radnici iz Aleksinca, ali niko iz Sokobanje, zbog navodne sprečenosti i zauzetosti poslom. Na sastanku je pokrenuta inicijativa da se postavi spomen ploča na kuću novinarke Ljiljane Nikolić u Sokobanji, što su medijski radnici iz Aleksinca svesrdno podržali, ali je došlo i do oštre polemike zašto se takva inicijativa ne pokrene i za preminule medijske radnike iz Aleksinca. Na sastanku je donesena i odluka o dodeljivanju nagrade Novinarsko pero pojedincima, a najviše diskusije izazvala je odluka da aleksinački medijski radnici dodele nagradu medijskom radniku iz Doljevca, koji se bavi poezijom i prozom na južnjačkom dijalektu, što je izazvalo buru nezadovoljstva među pojedinim aleksinačkim medijskim radnicima. O rezimeu sastanka govorio je Milan Vlajić. Danas je u Aleksinačkom domu omladine održan inicijativni sastanak za formiranje kluba novinara opština Aleksinac i Sokobanja. Današnji skup okupio je radnike u medijima ove dve opštine. Cilj je formiranje kluba novinara koja će raditi pod okriljem Udruženja novinara Srbije. Danas su doneti još par odluka o radu ovog kluba. Ovo je znači inicijativa za formiranje ovakvog kluba koja će biti prosleđena Udruženju novinara Srbije u Beogradu i samim tim očekujemo u doglednom periodu da ovaj klub počne sa radom. Takođe, doneli smo odluku da se pokrene i inicijativa da bi se postavila spomen ploča na kući koleginice Ljiljane Nikolić iz Sokobanje, koja je preminula od korone pre 2 godine. Sredstava ima, udruženje samo traži da neko izađe sa zahtevom, naravno i opština Sokobanja, kako se čulo na današnjem sastanku, takođe ima inicijativu da dodeli i nagradu sa Ljiljaninim imenom. Takođe, Udruženje novinara, odnosno lokalni mediji, lokalni medijski radnici su prošle godine dodelili posthumno nagrade kolegama koji su ostavili veliki uticaj na lokalno novinarstvo i ove godine nastavljena je ta tradicija, pa je danas odlučeno da se dodeli novinarsko pero na nekoliko kolega, a takođe pohvaljeni su i medijski radnici koji su u minuloj godini ostavili trag na lokalnom novinarstvu. Na kraju sve se završilo kolegijalno, neformalnim razgovorima, razmenjujući novinarska iskustva i tekućim aktuelnim informacijama. Iz Aleksinca za televiziju Super D+, Dušan Stevanović.